Timasakbayan Ilocano Radyo Drama, agdengdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Anak ko, itata nakapagkalay sa kayon. Numabalin, kidawak kumaan dito'y kayon balay nga agnaad. Total, agmay may saak matan dito'y. Isupay jay pagabang yo. Anya di makunam, Cherry. Adakan ka mga dang noli. Siya, kasasawam, agtong palak na anyaman ti agbalin a desisyon mo. Sigurado kayo, nanang? Kaya't na kami akabalay? Siyempre, sa balitan, tada nasawak. Sana kasi di baruak pa ilang duduatang agnanay dito balay. Awan ba't parekot anak ko? Tanasingpet ka na respeto mat ni Cherry nga asawam. Awan apulos ti makunakken kwa na. Agyaman ak nanang. O sige, tap na dala takad kadwayo. Sige nga rod, dito'y kaming balay nga agnaed. Ha, talaga anak ko? Wan nanang. Ay na, agyaman anak. Kat ikarek, sa anak nga agbalin apadagsen kada kayo a pamilya. Nadamag ko mo't adito'y kanubalay yung agnaed danuli kan ti asawa na manang. Wan, ading ko. Kinidaw ko kadakwada da ita. Tapno damot kad kadwak adito'y balay. Adi ka nasaya at manang. Narigat no agmay saka dito'y balayaw, tanay. Bakit kaan? Masaapul nga dalat takad kadwam. Wan nga road ading ko. Naimbaglaangan ta imanugot matlaang ni Noli. Kan nasingbot mo, di asawa na. Nasaya at nga raw no kasungwam ti manugang mau. Sa bagay makita mo't anasingpot kan na respeto ni Chire. Sa apay la kumaata saan ni agbalew, tapno nasaya at lata ti panagtutunos yung agkakabalay. Namnamaak mo't dayta, ading ko. Kumusta ti panagnaud mo dito balay mi, Cherry? Nasaya at matnoli. Iso na lang tada panagbain ko kun ni nanang. Ha? Apay? Anya kumangay ti pagbainam? Kasano, numabalin, dinakpay pagtrabahon di ti balay. Kuti ako ti ni nanang, saan nga agsarsardeng, dalimanag a dalimanag. Kasta na talaga, nura idipay. Ngambakatan ni nanang, saan na nakas iditi kinapig sa tibagina. Iso nga ter aramidek, no aday di salas, agawa ak matan ti agidalimanag di ti kusina. Nasayat man nga rod agkatunusan kayo ko ni nanang. Nasingpet ni nanang Noli. Sigurado ajak tumapasaran dagiti kas iti mapaspasaran dagiti dadduma a manugang iti katugangan da. Cherry, bumangon ka ditan. Agar mo sar tayo sakbaya sa muraga ka di opisina. Nakaluton ni nanang itar mo sar. Ay na, pasensya kayo Noli. Diyak mo to natulungan ni nana nagluto. Nagmading amin tiriknak. Kaslag laladuta ka diyak mauawatan. Ama ka no nagbandog ka matituso di kalman. Naglaba ka kanong amin ko na ni nanang. Basit laang mo tinagmurangan ta. Isungarod asinigod kon. Mala, no maditirik nam. Di ka pa ingarod mo ang bangon.
Sa nabalit at damot ni Nanang akalanglang ko amangan. Ay, sana. Bumangon ako. Anya day nga angot. Kasla, Cherry, agan ano kan? makabakbakwarak. Kanya kaya timang angot ko. Ay na Cherry, di nasaya at mapadalangan nagpa-check up. Amangan na niya di mo tanday ta. Itala mapasamak kan katikasta. Gapo iti danag ni Noli nga asawak, kinuyog na ka nagpakita iti doktor. Kat dita na amuan mi ama si kugak gaya man manang Emmy. Kasta unay aragsak mi idi, tao mo nakat nga rod nga anak mi ti sikug ko. Ngem ti kang runaan anaragsakan manang ket ni katugangak. Manipod na amuan ni nanang ti kasasaad ko, nakarkaron adinak pagtrabahuan iji balay. Kayat nakat pagserbyan nak, ajak met itulok. Gaputa sa anak met anaselan nga agsikog. Kan talaga amabainak, gapu itinalaos a kinasingpet ti katugangak. Cherry, mapana ko na di opisina. Aganad ka, Noli. Wen. Ni, saan ka magmambanog Ang mga naan niya man ng tararamidam. Ang damot ni Nanang ang mga ramid ka dagita. Nakababain mo't ano sa anak nga agunay diti balay. Di na ka di pagdanagan, kabailak da ito'y. Palpalagipan ka laeng. Narigatan. Sapay umuna nga anak ta dayta. Wen ka di. Sigurado adinak tumot na pagtrabaho ni Nanang. Makadadun tumot laang nga iso tagkut-kuti dito'y balay. Siyempre, napatag ka kan kuha na. Di na kahit niya dadaka sa mapasamakin ka. Ay, hun gayam. Anya ti kayat mo akanin, tagatangan ka. Amangan na dati kayat mo. Awan mat. Bayamon. Ado mo ti makan dito'y balay. Agluto kamin tulangan dito'y kaninanang. Alang nga rod. Sikat yung makaam mo. O sige nga rod. Mapaanakon, bakit? Masikog magaya man di manugang mo manang. Nagdakalin ti tiyan na. Wen, ading ko. Nasaya at mahitap no adanton apuko ta. Ay na, bakbakatan akon. Kayat ko pa'y mat amaaw-awir ati apukok. Ay gawin ama lang. Isungaan na damday ta bagay tapno saan ka nga agsakit. Tapno maaw-awir mo pa'y taagbalin nga apo ko ta. Nasalun atak kabagis, di kagdanag. Kasano ajak agdanag. Kat amin ang masabat ko no umayak dito ayan niyaw. Ti kinagagat mo ti ibagbagada. Nagswerte ka nung nga ron di manugang mau. Nasuswerten to manan aja agbalin nga apo ko ta ading kaw. Ay na, magagaran akon ang makakita ken kuana. Di kagdaan nagmanang taumadanin samot tan ti panagpas ngayon ni Cheray. Wen ading ko, agpas ngayan ni Chere inton umay abulan.
Cherry, agpalas kayo ko ni baby. Ha? Apay? Sa dino ti papanantayo? Domingo ita, hintay makimisa mo ta. Kalpasan na, mapantay pa siya ni baby. Talaga di mo maliwayan ngay pasyar ni baby Tunggal awan trabaho. Siyempre kat into nung maya bulan, out of town tayo man mat. Tapno sa bali mat ang ambience. Tapno saan kayo ang maumakan ni baby ti papapanan tayo. Out of town? Kasanon ni nanang? Awan kadwana dito'y balay. Malaksid no isurot tayo iti papanan tayo. Sanin, kabailan ni nanang tagmay-may sa diti balay. Total, saan tayo mo't niya agbayag? Talong aldaw tayo lang iti resort na papanan tayo. Oh, di nagsaya at kuman no maisurot tayo ni nanang. Tapno ag-enjoy mat. Aging kat kabailan na pa'y ti agbiyahe. Inton sumarunod to langin. Alakit din, agpalis kayo ni baby. Ang mga numala daw tayo iti misa. Nanang, ag-resort kami ti Talongal daw. Inton Sabado ti papanme. Ay, kasta ka di anak ko. Wan nanang, kahit yung ka di ti sumurot, tapno makaaliwaksay kayo mo't ako Ay, ang mga numarigatan ni nanang iti biyahe, bakit? Doon sa marunong tulangan na panagbakasyon tayo iti susurot na. Kan may sa, awan ti agbati dito balay. Uwan nga pa iso, Cherry. Narigat ap ang parawan ti balay nga awan tao na. Mga noadag tatakaw. Nanang, sige, mapan kayo latanda ko. Didak pa kadanagaan. Kabailak ti agmay-maysa dito'y balay. Kasta awan kadwam ita dito balayaw, manang. Awan nga ro dading ko. Napanda ka no nag-resort dagiti agaama. Katalong aldaw da ijay. Nay, apay nga di kasi murtap no nakapasyar kamot kuma. Ha? Apay, manang, di nakakadiinawis di anak mo. Kuading ko. Narigat mo't kami nga awan agbati dito'y balay. Iso siguro adi nakinsurot ni Nolay. Ay, na yan. Ita kumapanawon nga ipasyar na ka, ta makabaal ka pa'y. Kaano nga ron nga ipasyar na ka, intundi kan makapagla. Nang runakit inabusom ti bagim, idinabalo ka, tapno mabiyag kan mapagadal mo lang ni Nolay. Rumbang laeng, ta responsibilidad ko day jay, ading ko. Wen, ada akong dita. Ngum itata nakaturpusan, kan adan nasaya ta trabaho na. Panawon mo't kuman asubadan na dagiti sakripisyo midoobing bay, kan idi agad adal. Ading ko. Amo manang sabali ti madlaw ko kun ninulay. Di ka ko mamasaksakitan. Ngum amom, managing bubukod di anak mo. Di nakapay amo atalyawan. Pasig at ti pamilya na ti pampanunutan na. Nalipatan na nga dapay la ina na arumbang at aripatun naman. Bay amon, ading ko. Maawatak. Di nakpakadanagan. Ay, kasanuntong atan no agsakit kan. Intun saan kan amakabaal, asaan kumamot amapaspasamak. Taripatun na ka nga taday tanalaing nga anak mo? Uwan, ading ko, di kagdanag. Ay, sapay la kumanga ron manang. Sapay la kuma.
Agmay may nga anak ti asawak manang Emmy. Nasingpat ni Noli, pagwadan nga asawa ken ama iti pagtaengan. Ngem adda dagiti ugali na ababalawek no minsan, nang runa no maipapan iti inana. Adu dagiti gundaway nga ipasyar na kami, takayat na kano akanayon ti panagbanding mi asang kapamilya. Ngem jak pay napuutan nga insurot na ni nanang. Dayta ti may sa abanag amang burbur tsa kanyak manang Emmy. Nasayaat mo ti asawak iti inana, ngam no apay adi na pulos kayat nga ikuyog no adda papapanan mi. Ti rason na, bakit kanon kat amangan no marigatan nang runa no kasapulan nga agbiyahe kami iti papanan mi. Amok adumdumlaw ti katugangak manang. Amok a masaksakitan, ngam di nalaeng ipadpadlaw. Ngam no siyak ta babae ak, kan may saak nga ina, marikriknak ti imimpunan a sakit tinakam ti katugangak. Nanang, pasensya kayo no saan da kayo manan a maisurot iti papanan mi kada Noli intun Sabado. Mas daawak mat ngamin ka ni Noli. Mabalinda kayo mat nga isurot no kayat na. Ay nabay amon anak ko, maawatak. Kan maysa, agpaisumot ngamin ti kunana anarigat no awan tao dito'y balay. Ngam, agmay-maysa kayo dito'y nanang. Ay di nakpagdanagan anak ko, kabaalak. Kan maysa, pasaray umaymot sumarungkar ni Uncle Leo. Mas naragragsak ko manod da kayo nanang. Ay di nakpakadanagan anak. Tinapatag kat makapag-enjoy kayo iti apukok. Pasensyaan nyo la kuman ni Noli nanang. Ay awan kanyak da jay anak ko. Di ka agdanag. Noli, agsakit ni nanang. Anya? Apay? Anya tinapasamak? Nagbalawak. Apay adimot la bumangon ni nanang kat aldawan. Iso anapan ko kinita iti siled na. Ay na, nagngatumot gayam ti gurigor na. Kan nasakit ka no ti intero abagina. Anya kami na tinararamid na. Amang ano narbisan? Anya mo't ni nanangin? Dito ti jacket kat. Tagtaripato iti masakit na tao. Noli, mangmangag mo ka di ti bagim? Amom ka din no anya ti isawsawang mo? Inam ti masakit, saan asabali a tao? Daidakit nga road, inak. Iso ko mo ati mang taripato mo ti bagina. Saan nagbalin pa apadagsan ka na tayo? Noli, saan a kinayat ni nanang ti agsakit? Asino mo't a tao ayat ti kayat na ti agsakit? Sika kumati kang runaan nga agdanag may papan iti kasasaad na, tasika ti anak. Responsibilidad mo at taripatun ni nanang. Tagmay may sakat nga rudan, kat sika laangan ti adakan ko na. Ay, sapay adaman ng inyo schedule ko pag natayo. Mang perdi mo titilakad ni nanang. Mabalin mat nga ipospon tilakad tayo. Tirumbang kat mataripato ni nanang, tamasakit kat nga rod. Ay, talaga makapirdi iti lakad ni nanang. Nay, apay nga da ka manang. Agure ka. Apay akas tatilangam. Masakit kan saman. Ay, uwan nga rod ading ko. Masakitak. Apay nga rod nga imay kapaylaan dito'y balay. Imbag ta saan ka anaan ano iti umay mo ditaw. Ay, talaga nga inrantak ti imay ading ko.
Kat mabalin, makipagnaedak kumapay dito'y iti sumagmamanungal daw. Apay ni Nolay, di nakadiam mo ang masakit ka. Nangag ko ti saritaan dagagasawa. At ang amin papananda. Mapandaag pasyar iti sumagmamanungal daw. Kat gapot ang masakitak, kuna ni Cherry ang mabalinda kanumot nga ipospon, ngam nakaungot ni Nolay. Anya? Wan ading ko, mang perdi akano'y tilakad da. Iso nga ingkarkarigata kunti may dito ibalay mo, tapno matuloy da iti papananda. Katawan ti agbalin at tubang iti pagnada. Ay, na yun ni Nolay. Di na lang maawatan mo ten aya, masapol mo ti mang taripato kun ka, bayat masakit ka. Agasum ti ipapilit na latagayam ti pagnada. Iso nga imbagak ka ni Cherry, adit uyak pala ang balay mo. Tapno awa anak alapod iti pagnada asang kapamilya. Dito yaklaangan nga agpaimbag ading ko. Sige, agian ka dito'y bayat ang masakit ka manang. Ano kami amang taripato kun ka ditaw Kit mabalin mo ti agnaad ditaw aging kat kay kayat mao. Noli, pimanaw ni Nanang. Anya? Sa dino tinapanan na. Di mo't masakit? Wan nga rod, ngam napan iti ayan da ang kalito. Tapno ijay kanupay lang nga agnaed bayat nga da sa gubanit na. Wan, di na kayat nga agbalin apadagsan ka data. Nang runa itatadarik naan na. Kan, mabalin tayo kanon ti agtuloy iti pagnatayo. Taawanan alapad iti papanan tayo. Di ka kadi makonsensya, Noli. Imbes asi ka kumatimang tartaripato iti inam, ta si kalaang ti anak na. Kan si kalaang tinamnamaan na. Cherry. Nangag na ti saritaan ta. Katapaman apimanaw ka, nagrubwat moten anapan iti ayan da uncle. Di ka kadi mabain ada uncle pa iti mga sikaso kanina nang itaam masakit. Arumbang ko maasika ta anak na ka. Pasensya kan, Cherry. Adaak nga asawam akadwam amang taripato ni Nanang. Napatag-unay kanyak ni Nanang. Gapu kadagiti sakripisyo na para kada tayo. Amo ka na sakit tinakam ni Nanang. Tadi na pulos marik na ti panangipatag mo kan kuana. Nasakit da ita para iti maysa nga ina, Noli. Adda kamot Nolay, baraw. Naimbang nga oras yung gal. Mayak ta, umay ko sukunan ni Nanang. Masakit ti inam. At silid nga agin inana. Hindi ka madanagan, tado kami dito'y amang taripato kan kuana. Di tangarot ti pagbain ang kada kayo, uncle. Siyak ti anak. Siyak kumatikang runaan amang taripato kan ni Nanang. Naimbag mo ta naka-Ameris ka, Nolay. Panawon mo ten tapno ipariknam ti panangipatag mo iti inam. Tapno ibagakken ka. Saksiak iti sakripisyo ni Manang anang isakad iti panagbiagyo nga agina. Numabalin, aramiden na nga aldaw ti rabi. Tapno makatagkidlaan kat masustinir na dagiti kasapulam idi ubing ka nang runay dagat adal ka. Uncle, idaddan na ka mo. Nakita mo ti sakripisyo ti inam saan aya.
Ano saan nagapo iti kinaraggat na nga agtrabaho? Saan ka kumaan nakaadal kat awan ka kumaitaayan mo a sitwasyon ita? Dita kumamot at ikang runa na pinanunot mo sakbay a pinasakitam day inam. Pagbabawyak ti amin, Uncle. Kat sapay la kumata mapakawanak ni Nanang. Kenuray da kayo, Uncle. Katagyaman naktada kayo amang ipatpatag iti kastauna iti inak. Ikarik, Uncle. Lito pak ti amin na nagkurangak ni Nanang. Bayat asi bibiyag pay. Ikarik day takada kayo. Happy birthday, Nanang! Happy birthday, Nanang! Anya ti kayat asawan da ito'y anak ko. Siyempre, ada sorpresa asagana para kada kayo, Nanang. Ay na, saan kayo kuman naggastos pa'y anak? Mabalin ay asaan, Nanang. Siyempre, kasangay ti ipatpatag ko unay nga ina. Isorong baglang agsagana tayo. Kan saan laang aday ta, Nanang? Anya ti kayat mo asawan, Cherry. Siya kundi mga ibaga, Nanang. Mapanday og bakasyon iji Bagyo. Ipasyarda kayo kadagitag kakapinta sa lugar ijay. Katrugrugi lang na ito'y, Nanang. Takayat ko, bayat ang makabiyahe kayo pa'y, kanapigsa kayo pa'y, ipasyarda kayo kadagiti nagduduma ang lugar adiyo pa'y napnapanan. Ay na anak, gastos laang dayta. Oops, di ka agad-gad, Nanang. Awan di karbang agad-gad. Basta manipod ita, sa di naman ti papanan mi, masapo lakadwada kayo. Nalawag? Awan. Sige nga rod, anak. Sika, tibos ko. Namin pinsan ang nakaamiris kan nagbabawi ti asawa, kadagiti impakpakita na iti katugangak manang Emmy. Kat makitkitak met ti panang sulsulnit na kadagiti nagkurangan na iti inana. Siyak ti kang runaan ang maragragsakan iti makitkitak a panagbaliw ti asawak. Ita, may sakamin ang naragsak a pamilya, kat ikarkararag ko iti na marswa, asapay da kuma, taparaburan na pay ni Nanang iti atiddog, kan nasalunat a panagbiag, tapno makadwa kan makadanami pay, iti naunday a panawan. Daytoy ti pakasaritaak, Manang. To'y pagayam mo, Cherry. Cherry, pagayam ko, pudno unay ang makaibati iti nabalitukan nga adal ti pakasaritaan nga insalaysay mo, nang runa kadagiti anak, amaliwliwayan dan ti agsubalit kadagiti naganakda. Kanayon ko maalaglagi tayo, saan laeng a kwarta, wenno anyaman a material a banag ti rumbeng nga ipaay tayo, no di ket ti pammateg, ama iparik na ti maysa nga anak iti ama wenno iti inana. Maragsakan ta nagbalbaliwan ti asawam, kat makunak a nagasat kaunay, tanaaddaan ka iti asawa analaka a nakaamiris. Alakastaan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama.
Daytoy titi masakbayan pag naedag iti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Anya kayo mo ton tatang. Awan lang ako dun ti may tultulong nyo dito balay. Kanayon kayo pa'y ngagsakit. Pasensya ka, Nicole, anak ko. Narbis anak ngamin anag ka po ibang Di kay tumat kami nagananad. Makapasuron kayo. Ay, makapabwisit kayo. Ha? Manang Nicole, apa yan? Anyat mapaspasamak. May sakapay. Sumangkabwisit kay ti pamilyami. Manakibiyang ka. Ha? Ala tatang, apay ngay akilkilin kayo manan. Ay, jakmat kinayat na ito anak ko. Narbis anak ngamin na nagkapuji bangkag itikalman kat na ito yung tipikto na. Mabit lang tatang ha, kapag tumarin kayo. Mabit lang. Manang Nicole, Anya manan. pasensya kan manang nung nasitgan ka. Kaya't kala ko mamakasarita. Anya nga rod. Kitkita amot nga dar aramidak. May papan kumakin ni tatang. Apay aya. Ibaga mo na dagos. Tadya kayo ti maisturbo. Manang, madlaw ko kami nasa bali ti tratom ka ni tatang. Kanayin mo nga ungtan. Masasayar tirik nana. Anya aya ti bibiyang mo. Katamak mat dayjay. Ha? Di ka man kundi pakita nga isakit mo ni tatang. Taagdadata nga amom ti kinapudno. Asaan nakaaputot. Manang, Kan mabalin ka di alan? Di ka kundi balakad kanyak no anya ti rumbeng kan saan para iti amak. Tasyak ti makaamo no anya ti husto. Tandaanam dayta. Ay, apay ngay akas di ti trato ni Nicole ka ni Manong Fred. Jack man na mo auntie. Kanayin na bugtakan na ni tatang. Ay, naimbag ka pa'y. Tauray bunga kalaang tibidot ideday di ipag. Amom nga isakit ni Manong Fred. Nga uray agdadata nga awan pa kay naigam apulos kan kuana. Auntie, Saan ko maamasayer tirik nam iti ibagbaga kita alan. Kaya't ko lang apresyaren ter aramidam para iti kabsat ko. napatid kanyak ni tatang auntie. Tauray saan nakapudno nga anak. Di nakpulos pinakitaan iti sana nasayaat. Nagbali na pudno nga ama kanyak ni tatang. Alan, Kaya't ko asubadan ti kinaimbag na kanyak, auntie. Ngam, gapot agad dadalak pa'y laang. Diyak kabailan nga ipa iti amin na masapul na. Amo yung mata working student tak. Tamabay na ngagpatulong ka ni Manang Nicole. mawatan ka alan. Manyaya ti masapul maw. Apay nga imay ka. Kasi tinako na ako nanti. Masakit ni tatang. Saan nga umdas ti kwarta kapag pa-check up na? Agkidawa ko may turay basit la agkatad kada kayo. Tapno may pakita kiti doktor ni tatang. Wala, mabitla ang barok. At apay mo't nabatbati iti naidulin kaw. Mabitla ang taikan ka. Tinakla ko man impakita iti Dr. Alan. Isupay ti gastos mo. Nagnginadag iti inresita ti doktor nga agas. Ngam nakaginawa kayo mat saan ka di tatang? Saan kayo nakalkalan? Anak, Kin may isa? Saan kayo ang mabalin na baybayan tatang?
Awanin day dinanang. Da kayo lang tinatda pa kalaglag ipakyan ko na. Alan. Saan kayo magsangit tatang? Ang mga nimbis nga agimbag kayo. Kalkalin kayong tumanan. Diyak lang amin malapdan tirik na anak ko. Naimbag ka pa Tauray din nakapkapin Apolos. Marik nakti pa nang isakit mo kanyak. Rumbang lang tatang. Tauray ko na asa andak akapkapin Apolos. Da kayo mo tinabangunak nga amak. Ken maysa, sa andak Apolos sa pinakitaan ni Timadi. Nagpakaama kayo kanyak nga uray bunga aklang ti panagbasol idi kada kayo da idi inak. Ay, Alan, adamot bidot ko ide. Ama kagapaw no apaya na ilawan da idi inam anak ko. Iso adi mo kuman panunutan tinapalabas. Lipatan tayon. Nang runak at nagkinaawatan ka nagpinakawan kami iti daidi inam sakbay apimosay. Pudno manang Emmy, anak-nak iti sabali a lalaki day dinanang ko, nampulos ajak narik na nga indad-dadumanak ni tatang. Ni manang Nicole nga anak da iti day di inak, ti talaga saan ang makaaklon kanyak. Tasipod pa'y naadaanak iti nakam, sabalin ti trato na kanyak. Maaklon ko day ta idi si bibiyag pa'y laang day dinanang, inlawlawag nan ti amin kanyak. Tilaang pakasairan tirik nakmanang, iso tinaalas at trato ni manang Nicole iti amami. Saan abalila takuman kanyak kun kunak iti bagik. Di nalakuman inramraman ti amami. Ngam talaga asabali ti ugali ni manang Nicole. Kas iti naminsan arabii. Panunot yo. Laklakayan kayo lang arudan. Ngam di yo pa'y amo ti prioridad yo. Nicole. Anya nga ita. Nakasipsipet. Da tayo lang tawan silaw na dito lugar tayo. Takasano, nagsayaatan ti bilin ko kada kayo abayadan nyo ti bil. Ngam sabali mo tinangaramatan nyo iti kwarta. Ay, nalipatak ngamin nag-due-date ti rumbang abayadan tayo iti bangko anak ko. Iso nga inaramat ko pa'y laang ti pagbayad tayo iti kuryente nga intad mo. Inayon ko iti nadda-akwartak. Tapos saan amarimat at ibalay tayo nga insaldak iti bangko iti nagsakit tayo di inayaw. May sapay day ta. Awan lang arudan ni nanang. May nayon pa'y ang makaperwisyo. Pinanunod yo ko mga minanaimbag idi no rumbang nga isaldayo to'y balay wano saan. Anya ngay, insaldayo, ngam saan matlaang ana ispalday dinanang, natay matlaang. Ita, agngangabit pa yan amarimata to'y pagnanaadan tayo. Pangaasim anak ko. Husto ko man. Isardang mundang ita nga ibagbag am tamasaksakitan. Ay, saanak nagsardang tatang. Masapul nga ibuksilak dagiti kayat ko nga isawang. Tabarang maimula iti panunod yo. Kat amo yun ton dagiti prioridad yo inton sumaruno.
Di ka napan maturog tatang. Adalo mong terabi eh. Alan, anak. Ay, Pampanunutin nyo lang dagiti impagbaga ni Manang Nicole? jak malipat ang dagit impagana. Kaslagal alangugan pa lang itilapayag ko dagiti insawang na. Maaklon ko no siya lakuman tinagsasawan na. Di na lakuman inramraman pa iday dinagawanan nga inayaw. Tatang, Panagkunam anak, bidot ka di atalaga. No inununak nga insalbar ti posible apan nakarimata to'y balay tayo ang nakasalda iti bangko. Ngam ti pan nakaputod ti kuryente tayo. no para kanyak tatang. Gusto lang ti naramid yo. Nakarkaro ngamin nagbalin tayo ang nakakaasi. No mismo na to'y balay tayo ti mapukaw. Sana bali ti kuryente ta may remedyo dayta. Ay, naimbag ka pa'y Alan. Tamaawatan nak anak ko. Tatang, Ngam di kabsat mo matan. Ay, Alan, husto daytan tatang. Di kay agtanag. Inton bigat matlaeng. Siya kung timang bayad iti kuryente tayo. agam anak. Para di panagadal motor urnungam saan aya. Sana bali, tadapay mo't kwartak tatang. Tinapatag, makabayad tayon. Tapno di na kayon pagsasawan ni Manang Nicole. Kabaalam mat gayam ti makishare iti gastos ni ti balay. Ngam apay nga inuray mo pala ang amaputod ti kuryente tayo sa ka nagbayan. Ha? Manang? Day takat nga mintirigat kada kayo kabalay ko. Ipatudon nyo amin kanyak ti obligasyon. Diyo ka di mapanunot. Nga damot dagiti bukod ko apagkasapulan arumba nga iprioridad ko. Pasensya kan Manang Nicole. Day tala ti paglaingam. Ti agdawat iti pasensya. Saan na bali Manang? Tapa man na makaturpo sa kiti panagadal ko. Makatulong aktun ka. Apay nga orayan pa lang ang makaturpos ka ngay. Kabala mo ti tumulong nga oray agad adal ka pailaan. Ha? Kasi tinapasama kita. Adan silaw tayo, tabi nayada mong ti bill, kanti surcharge na. Katangay ka ba alam di tumulong, manipod ita, si kanti mang bayad iti bill ti kuryente. Awan mat siguro ti makunam, tasyak mo ti agat-gatang iti lamutan tayo diti balay. Kastamutan ka dagiti daduma pa pagkasapulan tayo. Uwan na Manang. No isuti ko nam. Oh, di mo kunaan anasakit tinaka mo alan. Saan Manang? Nasayaat. May mayatan ti agkinkin na awatan. Ngam ti kanayo nak ama kaunget, gapu iti kina-irresponsable yo akabalay ko. Do, kaba alam lakit di alan. Isarot na ka ati kasinsin mo iti pagpapaayan na. Dakdakkel ti sweldo mi jay. Umawat na nga tayo tagad-adal pa ilangan ti. Mismo na ti anak ko tinagko na amabalin ti estudyante iti pagpapaayan na. Maayatan ka no ngamin ti amo da. No makatulong ka dagiti kasken ka nga agad-adal pa ilaang. Nukas ta nga rodanti, mayatak. Kasi tinakon-akon, dakdakkel ti sweldo mi jay. Ngam iti pagtrab-trabahuam ita. Tapno adala ang aramatam iti panagadal mo. O sige anti, kayat ko. Nalangarudan, agsubli ka diti balay inton sumangpet niya kasinsin mo. Tapno makapagsarita kayo ang naimbag. O sige anti, katagyaman ako na ititulong kan panangisakit yo kada kami kan ni tatang.
Nagasatak man ang Emmy, tanakastrekak mo't iti pagpapaayan ti kasinsin ko nga anak ti kabsat ni tatang. Nasingpet ti amo mi ijay, tamaawatan na dagiti kas kanyak nga agtrab-trabaho, tapno makaadal laeng. Kaaduan ka dagiti klasek idi kat iti bigat, iso anawayaak nga agtrabaho, aging ga iti alas 11 ti rabii. Nalakalaeng met anasursurok dagiti trabaho, tadinak mo't binaybayan ti anak ti kabsat ni tatang. Gapu tadakdakkel ti sweldok, nasuportarak ti panagadal ko, kastamutan ti daduma pay agastos iti pagtaengan mi manang. Ngamuray no kasta, addalat tamasao ni manang Nicole. Naglabas nga rod dagiti aldaw, umadani idin ti panagturpos ko iti kolehyo. Tatang, apay adi ka pa'y bumangon. Agid dan tang nagarmusar sa kabaya sumrega kiti klasik. Ay, sige latan alan. Mangan kalatan anak ko, tapno di ka maladaw. Madamdama akton amangan. Ni, apay nga minaya. Anyat mapaspasamak kada kayo. Madingang bintirik na kanak. Agkakapsotak. Anya? Nan, dapadapan kayo man. Ala, nabara kayo tatang. Agsakit kayo. Anak, gagangailaeng aguri kurday toy. Aginanaaklaeng agimbaga kon. Sigurado kayo tatang? Wen, anak ko. Alan, ing kamanganan ta sumrakan iti klasem. Amangan numaladaw ka. Sapay ko nam ama kumikum kayon iti pagadalan tadandani kan agturpos. Wen tatang, ado dagitas asikaso ni para iti graduation. Alangarudan ing kamanganan tapno makapan kan iti pagadalan. Ngam, kasano kayon ngay? Din ak pagdanaagan ko nakmet. Aginanaaklaan. Bumangon nakmetlaang no madamdama ta mga anak taon. Alan, agpikat kan alan. Oh, apay adi ka pala maturog. Inton bigaton ti graduation mo sanay ha. Wen manang, Anya pala nga rod nga iter aramidam dito sa alas. Inka maturugan pampanunutot ngamin ni tatang. Nagadukat nga mumon si Kaalan. Adamot lang ni tatang dita silid na sanay Maladingitan na klang manang. Tadinak makuyog ni tatang inton bigat. Tamasakit mo't ngamin. Kat anya nga iti maaramidam. Agsakit nga rod. Alangan mo't apilitom adumaray iti panagturpos mo. Manang Nicole? Agpraktikal ka man si Kaalan. Matuloy ti graduation mo nga uray no saan ang makadaray ni tatang. Kan anya kumakan ka no saan ang makadaray. Saan na ka mo tapudpud no aputot? Manang, Iso nga isardang mo man ti agsintimiento. Ingkakat maturugan, kadi ka malado iti graduation mo inton bigat. Ingkan!
Daytan, nakagtingak mo't lang di balay. Darasag ti sumrak, tay pakitak ka ni tatang ti diplomak. Tatang, adakon, nalpasan ti graduation mi. Agdiretso ka dagos iti silid ni tatang. Tatang, ato yung ti diploma ko. Isagot ko daytoy kada kayo. Sayang, ta saan kayo ang nakadaray, tatang? Saan da ka nakit... Apay nga eh. Nakakidumutlatan ni tatang. Di man napulos agkirin mat. Diyos ko. Apay nga eh. Kasla saan mo tinagang angas ni tatang? Tatang? Agring ka. Adda akong tatang. Nagturpos ako. At iti diploma ko. Tatang. Diyos ko. Talaga saan ang ngagang angas ni tatang? Awanan din ang pangunak nga wag. Awanan ni tatang. Tatang, aboy pinanawan na kami matan. Tatang, ipot-putag ka unay, tatang. Napudno ka kadimot la kadagiti isaw-sawang mo ita. Manang Nicole. Alan. Pudno ka di. Nga impatag mo ti amam. Saan ka niya nagbalin lang nga padagsan kan ka ni tatang? Kanayon na pagsasawam. Kanayon ang mabwisit ka kan kuwala. Mabalin ka di, Alan. Sana da ito'y ti kanito tapno si Diranak. Aglad na dingit ang itikawanan ni tatang. Sapay la ko mga rod. Tanapudno ka iti day ka ibagbagam a panagladingit mo ita. Ang babawi ang kadagiti naramid ko iti kalabasalan. Ang mabawi ang patpatgak ni tatang. Naladawon di pa nagbabawi manang Nicole. Saanin ang mangag? Ken nakarkaro na saanin amarik na di tatang ti ibagbagam a pamatag. No idi si bibiyag pa'y kung mga impakitam kan impariknam kan kuha na ti ibagbagam a pamatag. Adda ko maserbina. Ngamga po tayo talaang nga ibagam day ta a pamatag. Awanin ti serbina manang Nicole. Awanin Apulos. Adda amak ko kani manang Nicole gapo iti kinasuplada naman ng Emmy. Ngem iti day di akan ito, si tuturedak anang sidir kan kuana. Mariknak mutket di anapudno ni manang kadagiti isawsawang kan ipakpakita na idi. Ngem talaga analadawan ti amin, tasaanan ang makita kan marikna day di tatang
ti bagbaga ni Manang apam matag na. Kalpasan ti tabon, nagsarita kami iti naimpuswan kani Manang Nicole. Kat idilaeng anariknak ti sinseridad na, idinagkid daw iti pamakawan kadagiti naaramid na kanya. Apaman ang nakaurnungak, ingka gumaak ti nag-abroad, aging ga nakagtengak dito'y Canada. Kat addaak paylaang ditoy nga aging gaita. Daytoy ti pakasaritaak Manang. Toy pagayam mo, Alan. Alan, pagayam ko, pudno apakapidutan iti adal ti insalaysay mo. Para daytoy kadagiti anak, adidan malagip atalyawon ti nagtaudan da, nang runa no nakaramutdan. Iso akadagiti anak, uray anyaman ti pagbanagan tayo, nang runa no agbalin tayo anabaligi, di tay kumaliplipatan at alyawan dagiti naganak tayo. Tano awanda, awan tayo met, iti sadino man nga ayan tayo ita. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.